салом алейкум дӯстони азиз. Айни ҳол ма дар шаҳри Москва дар Федератсияи Россия дар сирки Юрий Никулин. устоди азизи мо кормандони сирки давлатии Тоҷикистон. Айни ҳол ма фахр мекунем ки дар инҷа бо ҳамроҳи падари мо ҳам бигем хато намекунем, падари бузургвори мо ҳам бигем хато намекунем. устоди азизи мо ки устоди такрорнашаванда Юрий Никулин. Бинед самчако биниш тилоия ин мардака. Ин мардако мондагоранд анан хел солҳо умрҳо қати анан хел места. Ма фахр мекунем ки дар сирки мошиниш бишинем калон капии кунем дар мошин. Устод ҳайшко Юрий Никулин Витин Марганов. این هنرمندای نوتکرارن، این نوتکرار میمونن که میدونیم در این سیر. این سیر کم به درجه اولیش اینه که ما فکر میکنم که سیر که تاجیکستان با شروع که با زورتره که میدونیم با دروش هم میبینیم. Музей также еще кое-что должны. Да. А касса находится под нами, но вход в вокруг суммы. وقتی خون در اومدن نمیتونیم خواه کد نداریم. من راستیگه برادرای عزیز سیرکی نیکولین در اومدیم امروز کارچی برای کرونا ویروس کیمچ خیلی چی در کار بود؟ QR کد در کار بوده که بتونید تماشا کنید. میگم مجاز ذکریت محکمه مقصد همین روز آخرین روزی که محکمه چنای پگا با وی میشیده. هم خیلی چیزی گفتن راستیگه من اون فهمیدم برادرو QR کد چی میشه. باشه پگا ان شاء الله که میم با درونش سیون کم میکنیم پگا وجه سر میشه و با مقصد بعد از سالی نو یا محکم کردی بدن تقدیری مودا اینا که خیلی ان شاء الله که میبینیم خداوند سربلند و تنصت و خانواد باشه.